sinaw, minambag, kitang kayatinan, ampong kitang kaya kayong kasuywan ababiyo po keng krusada, dependenensya i karidad, ing apong ginu, yang balang mablas, king kaya kayong ganaka, king kaya kayong kayapan, king kaya kayong kapagalan. At nanuman po, sigurado po nanuman ing kaya kayong intensyon, king kabubusalan, ing kaya kayong kapilubluban, king kaya kayong puso, ing Birhen Maria, siguradong bubulong nala, king kayang anak, Isanto Cristo del Perdon. Amen. Makuyad siya. Kulang yan. King pitungaldo para king dalo parokyo. But, let me just say this. Sana po talagang pasulit tayo ing pitong aldo. Let us make the most of the 7 days. May nasa talagang etamo sa sayang ing balang aldo at chula king parokyo. Huling dintang lapu para kay kayo. You will really take advantage of the opportunity of their presence and be with you in 7 days. Sana po pakamalan nyo ito. Pahalagahan nyo ito at pasalamatan. Virgen de los Remedios, indura ng Diyos sa mapaglulus. Virgen, Virgen de los Remedios, pagtuli patugot mamaw. Emu kabuditan dakala, pialben, dakalay activity, but first and foremost, we are all invited to pray. At katana-katangan mga di. Yapin po yung indong Virhen, lawenye, inggamat na, at katano rin taong mga di. Mga di. At ketang pangadi ngay ka, karin tayo po pantunan, ing kay katang kasalpang tayo. Mayapayabak po kaya kayo nga. Ing awos ning bulong ning hindu, makiramdam, miagwangan, papunta king kayapan. King lagyuda po ring talasalpan tayo at balayaning Diyos, kiti King Paris of the Lord's Annunciation, matulami na pong tatanggapan ding larawan ning Virgen de los Remedios at ning Santo Cristo del Perdon y Caridad. Manano na sana ing pamandalora king kakatamang komunidad lumabong ing kasalpantayanan tamo. Mipasignangan ning lugod tamo king Diyos at kaparang tao at mibayo tamo kapanayan. King panyatang ning kayaryana busal tamo.
mantadea kaya kayo. at keko timurin. Bendisyonan ako ng Diyos sa dubos mayupaya, ng igpaing anak, at ng Espiritu Santo.